Balay nyomben ke Amerika ke India daga bakharuit daga khajna ke bahe Persia kimar khayi na India. Dang hakalay 4 Julai Presiden ke Amerika Donald Trump ulapat benaya ke tarif lani ke khajna ke bahe bah Persia yan revenue tli giri ke perthai ke bagan thupru ya kari India. Katarif kadai ke tax lani ke khajna balabu namta kimar blathiet nashabari. Kasriem ya ke custom duty lani ke khajna namta kimar foreign. Ki importer kidai ki nong khai bathiet ikimar banabari bandi hari lajong. Ki exporter kidai ki nong khai ki badi kimar banari lajong bat chalan chabari. Utrom labu hadu 100% ke tarif namta kimar ba import lani thiet na India. Kani ka jempun kiu hadu 100% ya ke tarif ka bantarikam nadu ka tarik Ogos 100% kan sakta jur ya ke khai ke pateng ke India bat ke Amerika. Ka tarif ke bahe kasapen kiu dor ya kimar bana India ha kiyo ha Amerika. Kumta ki pajba ke Amerika ki badai ki consumer lani ki nong thiet kin kham kiar ban thiet ikimar balashalan na India namar kin sarem dor. Kimar ki baka India ka shalan sha Amerika ki kin thop iki textiles lani ki jan ki nem ki pharmaceutical products lani ki dawai dashin ki gems and jewelry lani ki maukordor ki auto spare parts lani ki tiar kali bat kiwi. Kani ka jipun kiyo dor ke Amerika ya ke tarif kan kata ajur ya ki karkhana bar ki industries ha India ki bapenmi ya kimar bashalan sha Amerika. Ka pentroin ru ya ki karkhana ka ban kata ru ya ke kam ka jam bat kayo ka kot jong ki nong tre ha kini ki industries. Ka khai pateng ha badeng ke Amerika bagi India kalakot hadu $1 billion ha ka shisnem. Bat hadin ka jing pedrikam da utrom ya ka tarif ka khai ka sahierno $7 billion ha ka shisnem. Kawai ni kita bo konsan bu utrom upan kiyo ya ka tarif Persia ek India kadai namar ba ke India ka thiet mar kum ya ka crude oil lani umpniang bat iki military weapons lani kitiaret hama nakari Russia ya ka bo utrom sutnat namar u Persia ek thama Ukraine Russia hagaba utrom ukarchan ya ke Ukraine. Ukhain bagi India ke Kershan buri ya ke Russia. Baro kiri ke pertai ki kuak bandon ke khai pateng bat ke Amerika. Namar ke dolar ke badai ke pisa jong ke Amerika kadai ke pisa ke baklan ke bamju hiar dor satya kum ke pisa ke wigiri. Bat kadai ke pisa ba lapanun kam da baro kiri ha kayadi thiet. Kumta utrom uyok masim kabu bat uyok ban le mon bat pinki yone penhiar ya ka tarif Persya ikiri ki ujiet. Kablapan ke Amerika kadai tangkari China ha ka ba klapan kiu lang ya ka tarif Persya ke Amerika hadu shispa 100%. Kani ka jinle jo China klapan babi yu utrom bat umban si bat pendem no hakmat ke China.